دكتور إحسان أكتاش سروكي نافندا ليكولين كنار جا أنقرة لقل منا دكتور دنباش بخيراتي روسيا دكتور وبكاربا Sağ olun efendim, teşekkür ederim. دنافرا هسده وتركيا دا ناف بين كاريا كوهابك كشر تشينبا يعني أو قوة روسيا هي يعني جوتنا روسان لجم تركان دمشق Ya şöyle, Bivi away biliyorsunuz peyvendiyên Tirkiye û Rusya weka hûn zanin rasyonelin û birêk û pêk dimeşin û divê ew peywendî ji Amerîkayê re jî bibe mînak di navbera wan de gelek Rusya û Tirkiye de yani qadên pirsgirêk hene lê belê bi hev re rû dinin û ew pirsgirêkên xwe bi awayekî baş bi rêva dibin çareser dikin. Yani demên dawî de di dîplomasiyê de tiştê ku tê hat gotin nayê kirin hemû hatin kirin lê temaşa dema bikî ew ên ku peywendiyên di navbera wan de ku nedihate kirin hûn dibînin niha gavên erênî yani peyamên erênî di navbera Tirkiye û Sûriye de tên dayîn. Eger peywendiyên Tirkiye û İsraîlê jî ku ketine ser riya xwe ez wiha difikirim ku di navbera Tirkiye û Sûriye de jî dê peywendiyên wan nerm bibin û piçekî baş bibin. İran di destpêkê de li wê derê bi bandor bû lê belên hal wê derê niha Rusya bihêz bû û İran qels bû. Lê dê bandora wan li ew jî bibe li peywendiyên Tirkiye û Sûriye jî bibe. Rus pêşniyar dikin Rusan pêşniyar kirine ji bo Ankarê ku hesedê baş hesedê yan jî hêzên qesedê ji sînor bi dûr kevin asayiş lê were bicî kirin yani asayişa Rojavayê Kurdistanê û hêzên hikûmeta Sûrî lê bicî bibin. Wê Tirkiye vê pêşniyarê qebûl bike yani okey hesedê tune be lê asayiş hebe û hêzên Sûrî hebin. Ya bugüne kadar dikkat ederseniz Heta îro demek hûn bala xwe bidin di eslê xwe de cihên ku serbazên Tirk dihatin şehîdkirin ji bilî İdlibê yani Tirkiye û Sûriye rûbirûyê hevdê nebûn pirsgirêka Tirkiye ewlehiya wê ye eger ku li vê derê Sûriye ewlehiyê biparêze Tirkiye pirsgirêk dernaxîne. Eger bi awayekî giştî ku va welatan derbarê yek parçeyiya Sûriyê de biryarê bidin devê wate ye ku Tirkiye ji serbazên leşkerên Sûriye aciz nabin. Tirkiye ne ku wê ew de ku hinek ax di destê xwe de bigire li wê derê li dewleta Sûriye yani serba leşkerên dewleta Sûriye Tirkiye aciz nabe ku werin ser sînor lê li vê derê ev tişt he ew ê ku di destpêkê de ku piştgiriya Tirkiye kirin û li hemper PKK şer kirin artêşa azad a Sûriye û dizanin hem welatiyên Sûriye ne eger ku di demeka ku aştiyeka navxwe û rewşeka demokratîk çê bibe li wê derê jî dê biryarên rasterast lê dayîn. Operasyoneke bejayî ji ber ku yani dostên Tirkiyeyên herî nêzik jî qebûl nekirin ku Tirkiye êriş bike yani bejayî derbasî sînor derbas bike derbasî navçeyên dibin kontrola rêveberiya xwe serde bike. Hîn di rojevê de ye doktor? Türkiye bence Tirkiye li gor min helwesta xwe ya operasyonê ya wek mafekî di dest xwe de digire û ti carî ji rojevê dernaxîne eger ji herêmê êrişek li dijî Tirkiye bêkirin û yanî ku ji êrişên terorî ji welatên herêmê bên kirin yani Tirkiye li wê derê naxwaze ku dewleteke PKK li wê derê ava bibe ew mafê operasyonê destê xwe de digire lê belê li hîviya dem û zemînê ye eger şert û mecbûr jî nemîne Tirkiye xwe neçar nabîne ku operasyonekê bike lê belê ew hêzê ew mafê destê xwe de digire. Ku niha navbera Rusan û Tirkiye wek te got gelekî baş bûye ji ber krîza Ukrayna ne jî Amerîka rê didin ku hevpeymanên Tirkiye ne
د ناتو دا یعنی هفپیمانێک استراتیجی تورکیه دواره عسکری و آبوری دا اگر روس و ترک امریکی ری ندن دکتور احسان تاویوه کجی و یعنی و ریسکی بده برچاوی خواه که ایرش بکه ترکیه Aslında Barış Pınarı بنگه ها خدا یعنی اپراسیونا آشتیا اوه دا کوی چاقی وزانن امریکا وان سینور ترکیه دا بول و دا رژی ریسکه کوار گرتو او اپراسیونا کر لوه داره مجار اوه که ترکیه گفال همپر ترکیه چه قصام مزنه لوه داره جی دبه که جار جاران جی به هزن مزن راجی روبرو بمینه لبله ترکیه نه و کتم شربکه دیپلماسیا لپشی بمشینه ترکیه هم و دیپلماسیه دمشینه و جار ناجی پیوست دمینه و ریه خواهی تنجی و نشان ده ولاته کی وهای دمک و بالا خوابتن دمک و بمبجن بریار هات داین اپراسیون نهات کرن یعنی همو کسی هم امریکا هم ولاتندن ماف ددن ترکیه کل هم پری ترور شر بکنی روبروی ترور ببه یعنی پرسکره که هاری مزن لوه داره ام نه اوه که ام بجن ترکیه لسر آخا که مزن لوه داره ها لبله ترکیه دکارج وی آخه وکشه دوه اگر ترکیه پرسکره که نافره خواه و اساتا چاره سر بکه پرسکره که مزن لوه داره یعنی امریکا و پککه دبه ریخستنین ترور را تم مرحمتا وان نینه نه با سوریه نه با ترکیه نه با عراق ریخستنین ترور مرحمت الکسی نکن و ترور ج کشتنه و ریشه و آن فهم دیکن او دوه او اتفاقا که هبل و دارد نافرا العراق هم ده هر ما بل اوه کردستان و هم بیشن سوریه جید به یعنی هفپیمانی که دموکراتیک به آوا کرن بله اما بله ترکیه لوی داره نخوازه کش بوی برجواندین وان رخصتنا که تروری مثلا هر دمه هم برپرسین ریوبری خسر هم مظلوم عبدی فرماندار گشتی هسته تم پیام آشتیه مساج آشتیه دادن ترکیه بیشن ام دخوازن به ترکیه را دوست بن جیران بن ام نخوازن دجمنتیه که دم دریج دنام برم او ترکیه ده به ترکیه چما مساجه که وها ناده کردین سوریه برز akbaş. Ya şöyle Türkiye devlet بوی آوی ترکیه دوست دولت آنا نکاره برای خستن تروری را ببه دوست و ها بفکرن عراق را ترکیه را تدجمنتیا که ها ام به ریوبریا هرمی را تدجمنتیا که اسد را ام بجنم که چقاس او بجی ام دکارن به اسد را ترکیه رونه اسد سروک ama şerre Türkiye به PKK raya برز امریکای şerre Türkiye سرناو اپراسیون دیکن مثلا شرط من بری و به دروژان به هفپیوینک دریش پروگرامک دریش به مایلز کاگر سرا چیکر بردف که هفپیمانی ناف دولتی ال دجی ترور ال دجی داعش دبیجه پروبلم ترکیه او کو ترکیه حسده یپجه همون تروریست بینه لید بیجه اف نه تروریستن شر PKK و ترکیه چما وانجی دخناوا وی شری ya Amerika Birleşik Devletleri Amerika düşün. وها بفکره Suriye devletiyle çalışmıyor. چما به دولت سوریه را ناشغله چما به عراق را آن به ترکیه را ناخبته به یعنی اوکا که گریدای پککیه برغان را دخبته او جی ایماجا امریکای خراب دکه القاعده جی رخستنه که امریکای بو داعشی جالی امریکای و هاتا آوا کرن یا پگه یان حسده یا جناوی وان چقاسا بینه گوهرتن آن نه دولتا که فکرة ترکیه فکرة ترکیه ده انجام دا او فکرة ترکیه
دکتور راست. حسن کرد وان تروریست gelek welat cirat bejin terör li belê Amerika nabêje terör eger ev rêxistin dibe ku Amerika nebîne eger ku rêxistineka çînorê Amerikayê dabe an wan gefêl wan bixeye an bombal wan dera biteqîne nabê ji wan re wê demê nabêje yekîtiyeka demokratîk Saldırıp Yemen'de insan öldürdü. yani balafiran radike û li Yemenê insanan dikuje balafiran radike û li Iraqê mirovan dikuje Farklı yani Belê. ew me cuda ev ji Amerîkayê terörist diyeceğiz. em dikarin ji wanê ku Amerîka ji wan re Belê, gelekî nabêjin spas, terorîst, em dikarin bibêjin ew jî terorîst, dibêjin em ew jî dibêjin demokratîk em dikarin bibêjin ew jî diktatör. tiştekî din dibêjin Tirkiye fermandarên Qesedê dikuje ku wan fermandarên Qesedê li Sûriye şerê Daişê kirin dibêje kuştina wan di qezenca Daişê de ye Tirkiye ji vî rengî weke ku piştgiriya Daişê dike. Generalê Amerîkî dibêje zor spas Diktor İhsan Aktaş serokê navenda Paranoyası yani Ew paranoya wan e wiha bifikirin kalkan hareket di opera li dünyayê li axa Sûriye û Iraqê devlet düzeyinde tek tekane dewleta ku li dijî Daişê şer kiriye komara Tirkiyeyê û ewan ku em bêjin ticarî nehatibû têk birin ve Türkiye Cumhuriyeti Iraq dagir kiribû Sûriye dagir kiribû komara Tirkiye bi artêşa xwe keta wê derê û Daîş têk bir Birleşmiş Devletler'in ürettiği Daîş Belê. rêxistineka parawaniya ku Amerîkayê zor ava spas kiriye tenê xwest ku bi ama PKK ra cî bigare ewlî rêda ku Daîş dagir bike dûra jî ciyê wan guhert FETÖ'de li Tirkiye jî FETÖ jî PKK jî wiha bifikirin kalı teröristlere eğitiyor. Onların Amerîka yani perwerdeyê dide terorîstên PKK'yî lê belê ev tiştî bi xêra bavê xwe vî tiştî nake li gelek Iraq û Sûriye û Tirkiye û İranê dibin vê gefa terorê de bigire komara Tirkiya rê nade vê tiştî ez wiha difikirim ku taraftarı olan Kürt ew Kurdên ku alîgirên Barzanî ne bölgelerde yaşayan nikarin li herêmên ku dibin kontrola PKK da ne bijîn Belê. gelek revyana Tirkiye û piraniya wan jî li welatê we li cem we dijîn iyileşmenin dışında yani ji bilî başbûna ka Brez Demokratik. İhsan Aktaş ne li Sûriye Belê, ne zamanê li ku me cihekî din veqetan cihê wan dibû ji bo rêxistinên vê terorî nîne e, dikarin dewlet zor jî spas istifade moletava bikin Diktor ji wan İhsan Aktaş serokê navenda lêkolînên genar ji Enqerê mîvanê bibûye.